mun sang sang atanga INP Mezo channel ngai thathin tu zong zong te inza in ni thar chipai kan bu ka cheu September ni som pathum thole ni ania tuntum chu Myanmar lam telin international news kanan soyanga in longai thale theu don nia Shehbaz Sharif noya China le Pakistan relation a chezel Chinese company ten Pakistan an chuasan mekta tunlai hian Pakistan sarkar le China company te inkara boina neu a ombel ve renga hei China laka Shehbaz Sharif foreign policy ningei nalang Pakistan occupied Kashmir muna Nilum Jelum hydropower project hi megawatt zakwale somruk le pakua pechuak theiani a tunnel 10 khat a block awangin China engineer ten repairing na an thokani tui tamlu tuk tur lak penan lever kilometer thum point panga asei a oma hei hi a boina lai ber ni inan soya July khabula tang khan shutdown ni in Pakistan chuan tui al theile kolphetha lama indai lo na atuar na sato hlene Pakistan Water and Power Development Authority WAPDA hi hydropower station te enkol tu berania anni po hian tunnel block awangin power station hi kharani thu an soi vebok Nilum Jelum hydropower project siam thatna thok tu China Gezhouba Group Company CGGC chuan an na tho ti topin Pakistan chuasan an tumta a tual chung mi puiten he hydropower project hi an dodal na sat thu soyen Pakistan police ten ven himna an pe thei talova chua mai an tumta ni inan soi Nilum Jelum hydropower project hi China Pakistan joint project Pakistan poisa a rupees billion zangale pariat man zet ni in kumthum chia an mangmana ti hian a boile ta der mayani Pakistan sarkar thunei tu te chuan he project kalmuan chan le operation kaltluan theilo chan chu China wangani antia China lam point soituran tla chambik lo Pakistan sarkarin a hun takasuma pek thin lo wanga project he khotlai ta ni inan soi Pakistan Water and Power Development Authority chuan project zo hun tura an duan lok angin an zo lova hun pek bel le ni in an na athalo hleya an enkol uluk lo hle pokani ti in Chinese company official te an riat tira tuna tunnel block po hi an tho chiat em wangani an ti bok China sarkar le company official te chuan Pakistan rama China mi na thoka om te himna ader thon thuan soya China le Pakistan Economic Corridor CPEC thok tu te puin vauna an tok ta fawani an ti bok Pakistan sarkar chuan China pu na hi changin Chinese te hian project le ache vela zom tur dan protocol tam tak chu Chinese worker ten an bo che fawani an ti ve Pakistan hian sarkar thar anei to a Imran Khan sarkar angkha chuan China hian a thunun theito meulo ti a chiang reng mai hydropower station megawatt zakwale somruk le pakua zet hi kumthum nu a chiat le mai chuan China thil siam that lo zia fia na thatak turani tunnel block wanga kharani khan an ming chhelu tuk tur venan China Gezhouba Group Company CGGC chuan engma soilovin siam thatna tho an rem tia agreement thanan ziak lem lo July ni som khan man la ve ngal mai ani ma se anhan ena repairing hun chung hi tharuk vel zeta odon ni inan soita a chu vele Nilum Jelum hydropower corporation atangin Pakistan poisa a maktadwa izale somni an phuta a Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chu alung oilo ta hleni July ni som pathum khan Shehbaz Sharif chuan thupek som pathum achua China company ni lo international company tunnel block siam theitur le technical assistance pe theitur company roi turin official te a riat tira ma se Prime Minister office chu an thu chwa en non turangen ania contract kha group chu a him don lova na akal muan pha don ni in thuron an pe boka
Pakistan Prime Minister thupek en non le turangin na hi China sarkar nor na wang nge Pakistan Army te nor na wang zok tiero riat chian ani chia lo atopa Pakistan Prime Minister Office po chuan China company book chu pom vele ta a tunnel chunga tui an hiep chuak zo thokhat tia tual chung mi ten har sakna neu an siam le a CGGC chuan chuan lama amang ve ta zelani Nilum Jilum Hydropower Project hi kum sang ni le pahnia tan ni in kum som ni le pakhat nu sang ni le som pariat April thla khan zo fel ani ta chau maya ma se kum thum nuwa an khar le tangal mai bokani tunnel hi kilometer somnga le pariat sei ni in China Geizhouba Group Company hian an thok veka China virus COVID-19 at tlo mel zok tatlat mai Pakistan le United States chuan bia thuanin hlan tan le to a Xi Jinping hian Pakistan sarkar akarna ninge yin alanga ram pani in lai chin na hi anung tol ve tan don ni na lang Sakain region Wedlet Township a point line khua chu September ni kotlai darli vel khan sual sipai ten helicopterin an kapa nepido khopuya ommek Major Chomin khaina chung te pon tliaman tur ve nia soyani September ni som pahni nimin khan Mongyua Township a ngyong pin phiu khua a police pahni an bazar lain PDF lamin an kap hlum chutia an ka lai vel chuan civilian mi pahni hlau thong lo tlan chekual chiam chuan boman rappal ve ta boka an thi ve ta nia soi ani bok an ai kai te po nia nge akha to ka kan soi le zo thin zinga pakhat chu Sakain region Yinma Pin district huam chunga nikum sang ni le som ni le pakhat November ni som paruka thilti palian tak om khani Khamini Khan tunma fire department lama lo thok ve to thin mi pahni telin Hero Tiger PDF poll member te po telin PDF pangalai chu PDF dang Captain Taikung antia poll ten manin andop ta a an that ta boka an thu hi NUG sarkar lama thlen ni in NUG point investigation team te aruata abo zuita a atopa PDF an ni in resualin an that ta ni ti nimin khan an soi NUG lam IO ten thuan zo fia du te zingami Captain ka pathira te tai kong te mong u le yi le anti te chu kovin heng ho zinga hian Captain tai kong a hi akal ve du ngai mi atalo ni in an soi hetia nga akal du ngai lo awangin PDF te zinga in riat thiam lo na a ompal zel theya him lo va in ngai na a om thei ti NUG chuan soin he thina thuwa mo phur tu nia ngai tele ti sual tu ngei nia ngai te hi sipai ro rel na kot dina an chung thu ngai tu chun zom ala ngai tur thu an soibok an tha tak te po chu PDF dik takan ni ti an pom tur thu le an chung te ta na zang na dom na siam sakan ni tur thu an soibok sipain thu nei na an pong la ka tanga in do na a hluar na sat na lam Makui region mar le tlak lam Kanko township Pau township Miang Ngaphe township ti vela te hian kan hnung sang ni le som ni le pakhat December thla le tun inkar hian sipain thona invoice som pahnian kap man nia soyani heng township zinga hian Kanko township hi an ka zin ber ni in voice sari an kap to Makui region huam chung Kanko le kalemiu inkara kongpui dunga om nan kha khua phei chu sipain voice som pali an lu chil to a thona in voi khat an kap to bok hetiang hian beina satak ma se sual sipayan do naril ruero alatla niam ei lo ni in PDF 701 na mi pui sipai pakhat uzo zo chuan RFA palai arhil Mandalay khopuya September ni som pakhat nimin pia khan sipainan man tak te zinga mi pali chu thisen dot tu pol ten hruai hrangin an ngonga zain an that ta hloma
ruang thum chu Mandalay khopuya tada phiu anti lama chhar ni in pakhat dang chu sakain kong puidunga mu ani heng ho ngonga hian thisen dot tu pol chin chiana nu ma mu ani vek ni in an soi Mandalay region Mataya township huam chung sin hla e chun le yile chun kholama September ni som patni nimin chomadar kuwela tangkhan in dawna chuaka sipai laminan ka tak ral thuam lian chuan anmani sipai te vek afua wangin sual sipai som pathum anthia midang som panga la in hliam an tur tabok ni in PDF lam chuan an soi darkar chan vevel anin kapa PDF Tiger King lampoin voisom pani lai ral thuam lian an kap chuak ve bok PDF lama hian pol sang an tang ho le ni nepi do khopui chevela thingtlang khotina mana kan soi thin P2 seat pol kan ti kha khatianga ta na training kha tun la hian sipai laminan kalpui warzual so ni nan soi nepi do lama hian mei kha khan P2 seat an din to a tun la hian training thei din muna an ding chhotan te po ani mai theya civilian theu minong hlana lam tang le tang lo anin beisel don ani bermai hi karen ni lam KNDF ten nililai in dawna an machon kha khamilam khanilovin Fruso township le Siado township lama po September ni som khan in dawna alo chuak ve tho ti nimin khan an soya sipai pathum an thi ni in karen ni lam media te chuan an soi heng ho hi sniper te ka hlum ni om takani tin movie lam in dawna kha nimin lama po khan an la chun zom zela nimin kha ti tak thla ka anin do ninga na anita Irrawaddy region phiabung zel tang te chu antin huna chle ni in nimin khan an soi politics awanga tang te ba ka thil sual ti awanga tang te an rem dana te dan le hraizui ani ngai meu lova tang veng tu te chenin ei rup na in hmuna lu zo ni in an soi tang te ta na ei in an thon te po zel tang te chuan an hungai vak chuang lova tuk thuan le zanria po khop khamin an changai meu lo ba ka suma in thamna a hluar em a tang te hian vuak le soisak an tok le thin nia soyani an har satna te hi chunglama thlen ni thin takma se om zia nei ngai meu lo ni in an soi nimin September ni som pani khan helicopter man le siam that thu vela ramsum le paya khoi ching penani tia pisu chi an khin na case court hearing nei ani vele ta voin lama an chun zom don ni in BBC chuan a soi sang ni le som ni le pakhat kuma natural disaster management an buai puilai khan sarkar thona helicopter kha an du tokin an manga an tichia an rem tir le thul ti thu vela state councillor Aung San Suu Kyi te president Win Myint le Dr Win Myint a te case an file sakani dan pa ngai angani chuan court hearing anan nei hian NLD lam ukil te hian nei anin ring le viawinarin oma ani an son chho le zelanga atopa pisu chi te tho hi kum chuti zat tang ro se an ti lenga chutiang vel chu ani le mayarin om kan hiat theu angin kumsom kwale paruk mi British Empire chanchina lalnu ni reiber Queen Elizabeth II chu aboral ta ti Buckingham Palace chuan September ni riat khana puang khani a ram tinatangin condolence sunna le kha an thon sup maya khovel ram hruai tu tam zokin an ui thu an lan tir tavek maya alo ui lem lo te po an om ve tho tura ngai la ram then khat chuan hoi hom choin amoya nain an ti te po ni ve ma na ma se min ong na sipai councilor tun thleng hian hemi thua hian angoi vung maya engwange mani don ni NUG sarkar ION president duwala shila an tor puina le kha athon ve thung ucho zoana soidanin British royal family te hi Myanmar ram democracy lo omle tur ta na ril ru seng fo thin an ni a
tun ma a state councillor lo ni thin pisu chi nen po khan thian thatakan ni ati Japan sarkar hroi tu president Reiber Mr Shinzo Abe boral tum khan rangmang khenin minong hlana khan torpuina sunna le kha ziak wat khania chuwangin tun hnaya P Elizabeth boral thua khan minong hlana council hian hanlum nur chiam chan turan nei lovaniang RFA le media rang heme chungchanga thuzo an tumpo in an chang du ngai lo nia soyani a an su khlek du dan alang chiang viau ti na ne ole tuntumatan chuan khati zong khan kan du tok le phot mayanga INP mizo channel min hlut saka min ngai thak sak thin tu zong zong te in za chunga kan lo me